Payun apa sih? Junjunan buah hati kakuring tos temalire wartoskin gerawartoskin adode anjen tega ninggalkeun sanajan boga angkehan aki wajar maksud hoyong dinekana sugan baik ayah bakda sangkan anjing kakuring teh mirose waktu tepung ngungkaran anu katukan palih mana cenah nyarita mereh harapan naon cu maning bertenantang ya merpertentang hari mana jadi mah kadede tanya apakah snow ayah apakah sloka payun tadi angkehan sok kaparayun nah ngabujeng waktos sajong relat apa nae padai jang di pinuh kapalsuan anu ngadi-ngadi suara yang bancara anak taluntur sanaja ibu masaha geus rumasa coledan jeung kajong-jongan kabar mika dede apane padai buktina ukur siksa durian asih aturan dina pasalia paham milih jalan sewa beda bahaya tobat tebeda alimun perai nundutan sih karena tukang goong pentas
karepan Fitnah nyinglar datang caang diganti lalakon anyar saur kaparayun deui cu tepung tetep memimiti ngahudang geter birahi layung ka mari nyakian adodo ger waktu urang dua enda ukurna sawangan asih ukur na cintaan orang kia balukar mi cinta anu sulaya tontolan nangka tetap dedeng moal burung apa kasno dipisono mual burung di pisono hati kuring Bapak moal benang di bodong benang di bobodo daun iris saksina nu nyempno hejo aduh hari panutan yang usi dianatosan di bareto daun iris kumaha cenah kemana yang karone ayeuna numpiang karone kaenah ayana di sisi empang panutan imut sareng saha cenah basak kuring teh dede uri anteuan nyawa para bocah neng dede uri cenah duh waktu mitin hati jadi oncewa jantan ancewa ngabi pita daun iris sisi gawir aduh ampun takdir tebet nadi kuakir takdir tebenang dipungkir berang peti awas tapi boleh ikhtiar geningan sulaya panutan
ambelan Maha Betusna Tina ning lusi karang otak naon bilang dongen lanai Bikin lami bapak baron anu mana iya badana teh tambi tunggaran nah aduh ampun apa kasto deui cara pisan gogodana kapayun daun iris jadi saksi gerwaktu janji mimiti kedal janji riksa di angdodo sanes dugi kapati hati hati beli melen sok ingkit lagi padepan hati bingung sumorean sok inggih mama ayu hati laksana pangadugikan kacuan duna dotna wale kapitacan parataskeun salam kamelang rasasi ate no kakemang tepungkeun asi kamelang tolami mere harapan patos ayeuna pisan tangan di tengah jalan jujuna tapi jangan nunggu apa emang mere harapan Kabar omak ulang rek antepan kamu bari luluasan rasa asih no kaepan talikeun ngaji duaan sanaos puluhan mangsa moalaas apa kasno salalamina junjunan buah hati kakuring tos temalire wartoskin gerawartoskin anjen yes ikhlas ninggalkeun sana
dan bukaan kehan orang dilajeng maksudnya dinekanan tapi bukti nyalahan dapurku amun sorangan goresan hati salawasna tanda tanya nah aya kene ada raya tuh abi nyaris kana curang anu anista baik jiritna atina marosa ayah orang gedung salam aturan hirup abi teh pinoku naon aja dosa digana apa baron mati asarangan deui lale Dewi ade iwati papisah wae katampi karasa kanya salira duh angin peti saturi Apa ini? kasno nalika nguping Ariana tengah peti sarai anjeun dan citina ate uri tengah jakal ayeuna apana epa pantun wasna no pantos rada asik Awas. jajamu kantunan tisna rangkulan nu godalkeun garantos hate adaun han juang anu katebak angin Sabar. jika nu ngagupaya padiri uri Digoyang. Dikeboy. nya didi narahate geus kapau anasnya deui nu teu pira apana epa salira anengorkeun imut Sabar. ngadak jadi ebenateun raraosa hate ratu saka hatiku dadakan Panas. nya ayeuna kapentang panah asmara Sabar. sorot sota
sinar cinta tembus rasa gurilah lirik penuh permata Tomat tomat hati ratu kabawa imun salira najan cerita ukur salangku ya tapi dalam pandu liwu aduh iya rasa nak kagema ayane hayang anjang kamalang Oreki Nasana banyak kitin ajar kenteng Iu bareng nana lamun cinta naliara anak rasa rasa enada nutaya apa nana kamari ayah hari kali di kabungan hari ayah kamari memang ben What? laku hirup awar penuh rasa dedek Tomat aku molong asih jemat keikhlasan entek kuping kupaka mana mesna digata mangasa kamukur nonda nalas bintang tujuh obat sakit kepala penatang lima kanan kiri si burung darah ayo kawan maju maju bersama demi rakyat da Indonesia eta adem adem air si bentang lima kanan kiri apa kasto si burung darah Pancasila dasar-dasar negara Merdeka hijau 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 apa na etna godong rambut nasi kering terone ketan What? nasi kering terone ketan tahu jodoh apa na Epma
gas we. Asa sering lan kelihatan Apa asa sering Arab lan apa kelihatan irang Coba irang up iya jamparane up baca irang baca irang sopo arane up baca up irang sopo arane jambu alas jambu kuning wis lawas ketemu maning apa kasta deui wis lawas mah ketemu maning ning putri kaya ih gaya ipot oke gaya gaya Raya panganten oge mama gaya. aneh cucu gaya omok neng cucu neng desi ge disame gaya langkung gaya neng kita gaya nu mana neng tita cung riping oke gaya apa anu nyinten gaya sadaya mah sadaya kami gaya asa alah kabenan milik tanah kapalang nimu Tiga ari boy. sukung bulan digoyang Bani Etnos liwat milik hari anu pasti tengah bedaan Oba. awas najan eta diteangan lamun ten waktu nadakeun Iya lagu ni musuh karena hibur anu baringung ngupingkeun bari ngalamun. Iya lagu eta ni musuh deui keur ngahibur anu baringung ngupingkeun bari ngalamun. asal kabeneran milik teh taraka palang nimu ari suung orang mani atas liwat milik hari anu pasti datang tengah bedaan anajan eta diteangan lamun can waktuna datang Ya lagu eta ni musuh keur ngahibur anu baringung ngupingkeun bari ngalamun. Ya lagu ni musuh keur ngahibur anu baringung ngupingkeun bari ngalamun. tong ragu-ragu kang tong asa-asa asa caket bae kang tong era-era moal sulaya kang moal ke
biasa rek model naon kang diabiaya soal Abah. harga makan kumaha rupa servis yang alat kang moal kecewa jangan ditawarkan sudah biasa nah rek dangdut kang nah rek Sunda nah rek joget nah rek dansa nah jangan dipertinggalkan bisa dia tapi rek nurut kang sudah biasa dandanan di reka tumpah beca palasir di bokota ke restoran boy boy sampe maneot adi bubui tambah peot baritu tere kolot nampi anak pokok Ayo Ujang Iwan hatura. bubui sampe karet manipang ada kapelet anu aya tingkar let saeutik sok direwe Sampene raos kacida raos mantak sedih ditinggal bubui sampene ibu kacida ku mantak sedih dituana asyik Jasa masuk ke sirkerete ditumpahkan kesepian ditarikku kapal kuda lompat nanjak ke gunung tuluy meli halus bentuk dibungkus sikong emas lobana Aye. sembilan tiga enam Asamir aya Asamir hatura. padi melipati apa tani Aja dibanjur ku air mancur katawaku banyu biru ae ae aku ae 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 rasakan dina rasa dicayan dina gentong ayahna di gudang garam asin jang kedetek lambang kasar nu harina adik aku di Karawang abasa eta mojang anu gelis anyar datang lempang hai lengkoy siga mojang di Karawang Cari batur. Ayi. Wah. Raketek. asyik Asamir aya Asamir Aye. 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 ae 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 Sekasik, 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 sekasik,
asik 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 Kembang balik kang mas sedih gue sagu aye Nabang dawa nambah dawa teku katelu Awonge kasep kang mas ada yang doyan kemuyu yen awang sulma yen masuk bulan emel kembang balik kang mas di tengah sawah atau sok milik kamu akan ukur susah kamu dangah herian hanya gak kena pengantin sabrang salayan asik asik lebat nama lebat kacabe mahante hanya gak kena atur lumayan lebat nama tancap terus kembang jambe di totunde sampai pagi orang ngembat kang mas orang ah bener kapi yeay at orang ngembat kang mas orang tuyung temen kabe kang kasih ngantel Asik. Ae, 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 ae. Oh iya, oh iya. Assalamualaikum. kurang tarik oi asik ala asik 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 kurang tarik oi asik 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 ala asik asik Ae, ae, asik ae, 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 asik asik ae, 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 ae. asik 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 sampai pagi Yo. tancap terus sampai tua asik Ae, ae, ae. alah sampai mati berdua sampai pagi What? sampai asik Ae, ae. hey sing tarik asik hey Yo. kurang tarik hey Bareng, Kali bareng ini. anak kaluhur, bareng.
Ayo. Sik asik. Ayo. Sik asik. Alah, Sik asik. awas. Sik asik. Hey! Ayo. Hey! Hey! Masih Hey, hey. digebot. Sik asik. Asik, Sik asik. asik. Ayo digerong-gerong. Gerong. Asik. Gerong deui. Ger deui. Sik asik. Asik. Sik asik. Sik asik. Sik asik. Sik asik. Hot. Gerong deui, gerong deui, gerong deui. Hidung deui, hidung deui, hidung deui. Gerong deui, gerong deui. Da api ayang di gerong. Ayo. Kamana ngaiten kincir. Asik. Kakaler mah, kakaler katojo bulan. Kamana ngaitkeun pikir. Bisa bulan lain-lain, lain-lain daun-daun. Ancap. Telan sapu tangan itu saha inting sing goreng yang mana wayang mana wayang mana wayang teman Obat. wayang teman pendawa wayang mana wayang anu pangabagerna Sik asik. 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 Kuning wis lawas ketemu maning ireng-ireng gambarane bocah ireng copo arane balung-balung laka daginge tayeng gambar tayeng nyawa ora bisa nyanding Jambung alas, jambung alas, jambune kuning, wis lawas ketemu maning, wis lawas ketemu maning. Kira-kira jamparane, Hot. pecahin sapa ngarane, balung-balung langka daginge, sini tulung langka elinge. Dari mana datangnya linata? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ica-ica kada rambutan, kue bojong nganggo rebutan. Ica-ica kada rambutan, kue bojong ada di rebutan. Awan-awan si mega mendung ranggiling kandel sisiki ranggiling kandel sisiki ateka nyawa ora teka mun kula wedi maring rabine kula wedi maring rabine ijo godhong rambutna duwe bojo kang rebutna duwe bojo kang rebutna balung-balung langka daginge kok ditulung langka elinge jamu halal semene kuning wis lawas ketemu ireng gambarane bocah ireng sapa arane Kang Samir tayang
bisa nyanyi kurang gandiwun ali-ali ilang matane ojo lali karo kocone nonton wayang udine dipotuku permen dipangan legi tanpa layang ora bisa mace keprimen guling balesi cahayu balung-balung langka dagingnya wong dikulung langka elingnya jangkir remah jamalas palimanan bit lawas pulau kedameng jeneng gunung sekulon Banjar Patroman kedingaren wong bagus gasik tekan turi rawak kalin kemang Puyanti ali-ali ilamatan ojo lali karo koncone balo-balo langka daging sing ditulung langka ijo gedang rambutan duwe maca kang rambutan awan-awan si meka mendung renggiling kandel sisike teka nyawara teka mundung nandur jai ning kalengan nyambut gawe babarene ali-ali ilang matane ojo lali karo koncone ireng gambarane bocah ireng sapa arane sayang gambar bisa nyuling dayeng nyawara bisa nyanyi sekulan Banjar Patroman kadingaren wong bagus gasik tekane kurirauak kulinatang kembang kuyanati kurandangan sok kurandangan galeti sing eman mani galeti sing eman mani irang camparane irang sapa ngarane wis asedela manik bapak wis teko nyok kaget aduh iku mboten apa aku wis ketemu apa
ireng gamparani becairan soparani balung-balung langka dagingi mau ditulung langka elingi up 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 ramai jaluk madang lau iya rama jaluk randa putra Pak Lurah ali ilang matane ojo lali karo koncone nandur jae ninggalengen nyambut gawe bebarengan ali-ali lang matane wae aja lali karo koncone kuringin kasih julan rata sering kali wae indeng mulai tetep bae asa kasuatuan abdi malin ka Bandung hoyong ka Sumedang bae abdi malin di Kantun hoyong di Rencangan bae Ijo kodong rambutan duwe bojo kanggo rambutan awan-awan si mega mendung ranggiling kandung sisi teka nyawang teka mundung Kulawati paring rapine jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning ijo godhong rambutan duwe bojo tadi rambutan awan-awan si mega mendung tenggiling kandel sisi ngasohun jik kosorkan cai jik aduh iya gara-gara Mang Samir